kethia musiaisia inawikwatio kana wachumwa wa kuwethiwa wa kwaila na wa thaitha nesani wachumwa wa matuku miongweli na imwe mwaini wa nyanya mwaka wa ngilili na miongweli na ili wa tindata nisaiseo ya bikangu dhoche ngumanyithie Mauvoo alatwa kumbanisya mesani itu ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu ni udhocha tukwatiani imwe kumayu nginya muthiasharo ndinda etwalulila Mauvoo kwanzia ya meko nyenitwa Faith MAKENZI wa Mutunga ane kati wa Mauvoo alatukumbanisye kiwiyoni cha umundi alatukumbanisye ni vamwe na Ruto kuweta kana nukuthuguma enenthi ma Kenya undu bailite thini wa kilungu cha ikumbi ya siasa twisisya mosungio mausa kwani uthelile itina wa azimio kuwetani kuthi kotini iyo ni maundu meva meuleana namo na kana kachumwa kimwe kwithi wake kitwe kilasini kimwe kuya chogoria ni Tharaka Nithi Vilingi wa Mauvoo. Musaisia ni na udho chatu endanie imwe na tuyatiania dhini wa Facebook ni Mutongoi TV. Musumbi musakue William Ruto ni waweta kana nukunenga musumbi ukuthi umoya wia Uhuru Kenyatta ndaya ila ya ilite ona kwithiwa methitwe na ibathukanyo ainena ebinda ya uthaithi wa kutunga mubea kanisani wa PCA Githunguri. Ruto ni waweta kana nukwithiwa ayanisya maundu alama taneanisye ena Uhuru ndini wa uthukumi wake. Boni Mutisya nugutwambililia Mauvoo. Itina wolona tuye munini wa musumbe vanthi ya Kenya William Ruto kutangaza tawa musumbe musakue itina wasakwani munene loto yu matuku kenda mwini wa nyanya. Iyo Ruto nioneka ende na utambuka kundu kivathukanyo kutungia enende muvelama na vikienda umukunea kura. Muthinyani wa munthi ndongo ino nayo ikomana na enende makaundi ya Kiambu na kuthaitha vamwe na kumatungia muvea. Vara Ruto hathana kananu kuthi munengenda ya musumbe Uhuru Kenyatta itina wa kuthumuia wia wake. Aiweta kita kiutethesya kwa kanthi ya Kenya vamwe na kuwetenda ya kui enenthi yonthe na kutethesya nthi ya Kenya kuendea na mbe. Namshukuru kiongozi wetu wa taifa Rais Uhuru Kenyatta kwa mchango wake katika kufikisha Kenya mahali imefika leo, na mimi nataka nimuhakikishie ya kwamba atakuwa na heshima yake, atakuwa na mahali pake kama kiongozi wetu ambaye atastaafu kama rais wa Kenya, ili tuweze kuchunga heshima ya taifa na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanaungana tukiwa tunaenda mbele. Yale mengi ambayo tulifanya pamoja tutajenga juu ya msingi huo na kupeleka taifa letu mbele. Ruto nuongela kana we kivilani cha usumbe no kufikia na kuendesa milati yonthele na kwatiwa ni musumbe Uhuru Kenyatta na kwikithia kana ni yathela na vaiki mweke natiwa kisuita kana kulea kwenisya wendi wa mwenenthi. Uwi kwa tamba une munini wake Rigathi Gachagua aiweta kana milati yonthe ni kuendewa na maundu maulusani na monthe kuvetangwa nthini wa uthukumi. Yale ambayo hayakuwezekana tutairekebisha ili tuweze kupeleka taifa letu mbele. Najua kuna miradi nyingi karibu ya shilingi bilioni 500 ambazo zimekwama. Tayari tuko na mpango ya vile ya kuzikwamua. Project zote ambazo zilisimama kwa sababu ya makontrakta kukosa kulipwa na siasa duni ambaye haina mwelekeo. Ukichaapishwa, ukichaingia kwa ofisi, ufanye mpango na wale ambaye utateua kusaidie hizi project zote ambaye zilikuwa hapa ziendelee, vijana wapate kazi, ndio tuweze kusonga.
ani wangai makatha ene makenya na kumatungia muvea muno kwithiwa matwa isi usakwaniwe na ulungalu notana kunywa na maundu maithuku aiweta kana ni tambia iso ila yosuwa ni ene nthi na nitonya kwa liula uteti na utongo iyo wana usakwani wa nthino ya Kenya. Mashujaa wa uchaguzi huu ni wa Kenya walioenda kupiga kura kwa amani. The true heroes of this election are the millions of Kenyans who woke up early and voted peacefully. Tunawashukuru sana. Utuno watakana ene nthi makenya ni mona nisivata na kana mena wendi wa kulea kuingia niwa na teti kana ingia ene nthi mayumbanitie kuthothewa kana kusukumiwa kulika maundu nela matailite nthini wa usakwani. Wakenya wote wametuonyesha ya kwamba hawataki tena Kenya ya kupiganishwa. Wakenya wote wamekubali ya kwamba tunaweza kupiga kura na turudi kazini na tuendelee na biashara zetu na watoto wetu warudi shuleni. Nthini woneni wa Kenya wa makatha ingi ateti anyanya na lame ukalikoni wa ute wa nthini wa maundu maki uteti iweta tamono nisengeleka nyonzio ya kulea kuothothea maundu mandu thiti na wakwithwa matana tangazo ta sindi na kwikithia kana kwina Mauvoo maundu mauza kwa na muno kivilani cha usumbe maende na kwenewa. Ni washukuru wale ambao tumeshindana na wao kwa sababu hata na wao wamechangia katika amani tulio nao. Kwa mara ya kwanza wapinzani wetu hawajapanga maandamano, hawajapanga yale mambo mengine mengi, and we want to thank them so that we can begin to grow the democracy of our country in the right direction. Aminaiti na utangazo tawa musumbe musakwe ni wathana kana ni umbanitie kuende senzeve ondu thigilie na iminanie kuonanywa ni ene nthi na kana wende itikila maundu makimena kana kimbae kulikwa nthini uteti wa nthino ya Kenya wamwe na utongoi na maundu mathuku onthe namo ekithia kana ni mavetangwa na kulwa vyuva nthino ya Kenya. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote ya kwamba sisi tuliopata nafasi ya uongozi hatutawaangusha. Tutahakikisha ya kwamba kiwango hiki kipya itakuwa ni kiwango ambayo tutatumia kupeleka taifa letu katika kiwango cha juu zaidi. Mambo ya ukabila imezikwa katika uchaguzi huu. They have changed the politics of our country, and you have occasioned a paradigm shift in the politics of our republic. And I promise and commit that we will not let you down. Neni waki wonde na wako atombo na atongo ikiwa kanyola meungwe ngwatanio ya kiutetia Kenya kwanza wetakana atongo yonde ala mengwatanio ni nomokite kuendesya nthi ya Kenya na mbe na kuveta maundu onde ala matonya utunga nthino netina. Lakini juu ya yote ya kwanza sio ile utatimiza, ya kwanza ni yule umetimiza kwa sababu umetumalizia madharau katika Jamhuri ya Kenya. Na najua saa hii tutaheshimiana. Na hata nikiangalia dalili kaheshima kameanza kuingia kidogo tu kaheshima kameanza kuingia. Tuko na jukumu mingi kama Kenya kwanza. And I want to assure the people of Kenya, we are not here as people in positions. We were seeking for an opportunity to serve. We were looking for work, not positions. Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo ni toboni mutisia. Ndongo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga na munini wake Martha Karua vamwe na ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka ni matongo cia atiti angi mangwatanio isu thino uthaithi kanisani wa Jesus Teaching ula wikisioni cha Donholm musini wa Ilobi balaitina matwa cia umbano kiwanzani cha Kamukunji kisioni cha Kibra ni musini wa Ilobi.
Tuende yani kana itina wa Kenya kuthi ilebeni na kukuna kula ngwatanio ya Azimio ni nalianile na mausungio alamana tangasiwe ni mwene kibila wa ABC Wafula Chebukati na bala mawetete kana nimekwithiwa maili kotini kuliana na mausungio asu mo ni maundu meba ala Azimio ikwithiwa ibikia na kubicha kotini kumana na mausungio asu ikulio yi na angi maingi nusungiwa dhini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Benjamin Mwaka ni watumbanisi ya ingewa. Kura ni nakuniwe na asindi mama nikana UMCA kwa kuvikia usumbi ni masindano makulika State House alama etetemutia kuma ABC ya mutangasa Dr. William Samoei Ruto tamusumbe musakwe ngwatanio ya Azimio 1 Kenya ni alianile na mausungio na kwatha Kenya kwanza kaumu yo Supreme Court zikayoni siya kumanda haki wendo wo ne usindi wa Ruto kwikwetheka. In our view, there's neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mo Azimio manethiye mwamani uwata be na itino mausungio mamuthia mausumbe kutangaswa ngwatanio ni twaisi mbomana kuta na ateti asakwe ngwatanio ni bomanila hithi twitumika kuthuthia ateti mulengo ni kwikala na umwe na mwikio kana mutongo iworela Odinga ni vatoneka nekio kwani wosindi mausungio ni mamuthia makivila kicha sumbi na kana nimeukwata haki kwisila usili wa Supreme Court. Ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Raila Odinga haitumia tangelekanyo ivadhukanyo katika tuwa makomishona manzama ya IBC. Weta vena dhina munene kwa mwene kivila Wafula Chebukati kutangasa mausungio makula hii alakuka kuvikia umundi matai saitikilwa ni makomishonana manzama ino. Odinga Raila, total valid votes 6,942,930. Ruto William Samoei, number of valid votes 7,176,141. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference if in the final result. We therefore decline to take ownership of the said results. That this is the final product that we are giving to the people of Kenya. If that is not determined by the commissioners, then it remains the duty and the role and the responsibility of only one person. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. There is no need whatsoever for any form of complicated arithmetic in this election. There is no algorithm, there is no square root, there is no Pythagoras. I think in this election is a simple calculator, plus or minus, finished. Kwa musumbe musakwe Dr. William Ruto hitino kutanga sota musindi twaende na kuivanga na kulumelelia numba yake kwanana na Ruto nikanonyuwani watwaiwe kwanza na umelu na vina wikiku sikaloka uta na ateti na utongo iwa Kenya kwanza. Ruto nuwetete ni ivinda yume yumbanye kuthukumithia manifesto yo kwa mwenenthi aiweta nimeyumbani che kukwatana na asinda ni mo kaka Supreme Court. We have a huge responsibility ahead of us. We need a lot of policy decisions to be made. We need
some legislative interventions to be made. Masindano manena layu metelo mbungeni ni kawa ivila sia speaker mbunge akatina mbunge ya Senate miana ya ndongoi ya ala aingi na ene ivila makamiti sia mbunge mute yao udhie kwa chua kwa mbesi etino ayumbe kuidhio kithito mdhino mdhina yao yume tuki helutwe dhito idho cha Kenya Kwanza ateti asakwe matena siama ateti ingi hala siama sio itana ingwata niyo na imwe kana ona ala mana indhino wa ngwata niyo ya Azimio aingi ni mambi ya kukila nilia na kulika Kenya Kwanza. Gavana, asante sana. Yeah. Siama hii ni pamwe na UDM cha Senator Musakwe wa Mandela aliroba kwa na usakwani mwetu Kenya Kwanza na kwatie ayumbe ya na imwe na miongo 5 na kenda miongo ataniyo chama ya Azimio wa Kenya ya kwata ayumbe ya na imwe na miongo 3 na umwe ayumbe 11 manasa kuiwa matesi amani kwena ilio mbunge ina ila kula siake siya kuigwe na ite namba kukunwa. Kenya Kwanza members of parliament again. 163 of them, they are here. So out of 12, I think 10 members of the 10 independent members have joined our team. Just like I said the last time, the Senate, our competitors are up by 1, but the National Assembly we command. I still see our competitors trying to say they have the numbers in parliament. I really don't know how they count these numbers. You know? Maybe it's the same formula they are using is the one that 0.01% is 142,000. Please, I think let's deal with reality. Kikatiba ngwatanio hii ya Azimio dhina umundi na uni woka kudache kwani Supreme Court kuliana na mausumbi ala IEBC yatangasiwa kwa mbele ya mwetu ikwani thi ya ile kwithukiwa na mithile 14 na edhiwa Supreme Court ni yetikilana na ngaliko skatani uluvani mweu wa usumbi wa ile usioki wa nthino wa mithima miongo 3. Wacha tungojee matokeo ya kotini. Naye William Samoei Ruto akasema matokeo ya kotini nitayakubali. Hawa wawili wakisha kuyakubali, sisi ni nani? Sisi pia tutayakubali. Ndilivotia ikumbia siasa kumavaka undini lovi. Nyaneta wa Benjamin Mwaka. Tuona ngwatanio ya Azimio ni kana itina wangwatanio isu ya Azimio kuweta kuliana na mausungio ma usakwani unadhelile yu ni meyumbanite kubicha ikwani kotini wa Supreme muthenyani wa uni nikati wa maundu meva ala Azimio ikuweta ni ubathukanu na miao ya usakwani dhini wa mausungio asu ma usakwani wa machuku kenda ni mwaino Caleb Chalo wa Mutunga ni watumbanisi ya ingewa. Watanio ya Azimio One Kenya itongowe ndongo yayo Raila Amolo Odinga mekwatiwa kutonelera mbingelone cia koti munene kana wendewa Supreme Court va Kenya muthanani wa kwambililia itina wakuliana na mosungio mosa kwani wa mwaka wa 2022. I and Azimio la Umoja One Kenya and the nation at large was shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. Naindi ekatu kunikele metalatala ya undu maundu maile tena kuthi na kila mwana Oginga ukwithanda vicha kotini kwitetea mbe kuyana na katiba ethianisya mwa wa koti wa kana ungu wa mithana muonza itina wa kutangazwa kwa mausungi wa suni nzama na mivaka IBC ethano kuliana namo ni walito vika kotini naende chake elene kana Raila na ngaliko ya Azimio One Kenya alama oleana na mosungio mamu mthani wa musumbe ni mailete andekia alama masikati ete valua na ala ni nzama ya IBC na ngwatanio ya Kenya Kwanza na kuyana na miao ni kana IBC na Kenya Kwanza ni mailete osungia valua wa Azimio One Kenya wa kwitikila kuthachwa kotini nthini wa mithenena. On the matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home. Siendu imwe ila Raila Amolo Odinga na ngwatanio ya Azimio One Kenya mekwetha makevi jambe wa koti itaitumisia kuliana na usakwani chambe ni uvathukanu wa makomishana manza mayonithani na mivaka IBC amu makeleana na utangaso wa Chebukati alangi makemu kwa tambau
Chakele nukulia kuthukuma kwa masini sia kutambwa kuni makula kana kimskit. Chakatatu ni isesesio kuni akula sia nzeve. Chakana ni munene wa nzama ya IBC Chebukati kwa makutanga sotalo wa fomu 38 ila sisikanieta form 34B. Chakatano ni fomu sia nzeve sia 34A na 34B ila ineke iwendeni wa mutandao wa nzama yonzivani na mivakaka na wendewa IBC. Chathanthatu ni kwitha vate umelu wa kula ila inakoniwa muma magavana, maseneta na women rep ovamwe na musumbi na ende cha mwiso na cha mwonza ni namba ya alama na yumelio kukuna kula na alama na tangasiwe ni Chebukati kwitha mate kuendanya. Kiwanza cha mawakili kilangaliko nike yumetie kukwata memeo wa pinzani mo ngaliko ya Azimio One Kenya yena James Orengo, Otiende Omolo, wakili Philip Muga na yongaliko ya Kenya Kwanza yeyovete wakili Nelson Havi, Kato Kigen na wakili Profesa Kithure Kindiki. Nzama ABC yovete PLO Lumumba na Profesa Githu Muigai, Masane Mavuvu, Mavuku Mavue, Kisungu na Luka ya Meo Etembe na indi nundo ya Mwandu Martha Koome ulani wa musili munene wa makwani itiniwe mesane na kumyotwi Azimio One Kenya yasinde kwani ye usakwani wa musumbu usiokelelo nthini wa 330 na indi nzama ya ABC na Kenya Kwanza masinde kwani ye namo kila kikwate yani kwithio kwa kithitu kwa musumbe munithe William Samoei mwana Ruto ta musumbe wa katano wa nthi ya Kenya. Caleb Chalo, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ndi ngewaisu ya Caleb Chalo wa Mutunga yitunenga ibuso twabekosa uthiumo wa ndatikanini ndukathibasa itusiokethete. Kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseugia cintu situ na kithuma jua mbia unyamiti dukanye ndawa no gili wa kitabakana wethe kana aidiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho ketao kitangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zetizo kumutavia ndio mutavia mwazienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni wethe yake kuu nikitumika kwikio nzovi kutumika kwikia yiya kutumika kwikia leu Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanio ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongoi TV
Ngwatanio ya Mukamba nitwabika Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nonde uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyani ya ntusofa vasi mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yuluwa yana cha mbesa siaku ntusofa vasi langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwe kitendo kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga oyito na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi no witi ode ya kukuyo mundi kusila mutandao wito wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwino yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udho chaingi musiaisia tuendanie imwe ndongo ya Azimio One Kenya Raila Odinga na munini wake Martha Karua bamwe na ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka ni matongo sia tongo ange mangwatano isundi no udhairi kanisa ni wa Jesus Teaching Ulawi kisioni cha Donholm musini wa Ilobi balaitina matwaisia umbano kiwanzani cha Kamukunji kisioni cha Kibra ni musini wa Ilobi. This general election is not over, because what is happening in Mombasa, in Kakamega, and the 4 constituencies in West Pokot and Kitui clearly tells Kenyans, and it has never happened before. I've actually run for election many times in our country. I've never seen a situation where the body charged with the responsibility of conducting a general election ends up shortchanging the whole country. So, as far as I'm concerned, these matters may be canvassed elsewhere in the Supreme Court. It is arguable that no general election has taken place. Think about it. Think about it. Because what will happen in Kachaliba and other places in Kakamega and Mombasa can only be perhaps, there is never, the Constitution never anticipated that there would be a by-election situation. This is a general election process and it has to be concluded. I think it is elections law which also states the only time you can postpone election in Mombasa, Kakamega and in Kitui Rural, for example, is if there is general emergency in the country. Na wale tulifanya uchaguzi tukawa na maswali na sheria imeturuhusu maswali twayaipeleka kotini kwa mahakama kuu. Na hiyo ni njia moja ya kutafuta ukweli, ya kutafuta haki, ndivyo tuwe na amani ya kudumu katika nchi yetu. Amen. Kwa hivyo sisi ni watu wa amani, sisi ni wacha Mungu, na ndio tukakuja kutafuta uwepo wa Mungu. Amen. Na sio mara ya kwanza. That without truth there can be no justice. Yes. Without justice there can be no peace. Without peace there can be no reconciliation. Yes. There will be no reconciliation, there will be no peace, there will be no justice until truth is known. Yes. And truth is going to be known because we already know it ourselves, and we are going to show it wide and open
starting tomorrow in the course of our country. We can see the looters trying to run away, trying to bribe, trying to coerce, trying to blackmail, trying to intimidate. But the spirit of the great people of Kenya shall not be muzzled by the threats and intimidation of the looters and thieves. Amen. We shall stand strong because we believe in God, God of the people of Kenya, who spoke on the 9th of this month. Vena bata munene wa enendi kauntini ya Masaku kuendea na kuikala na ngwatanio ibindani ngwatanio ya Azimio la Umoja ikwikwatiwa kubika kotini kuthinikia mausungio makibila cha usumbi ni kwianana na monini wa gavana Musakwe kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ula waelesea kana chabata kwa oyu ni enendi kuendea kuikala na ngwatanio na umwe ni kana ndi ya Kenya kukwata maendeleo ane na kabinda kala ebikite cha dhini cha kutunga mubea kanisani wa Katholiki wa Ikalasa bala ingi waelesea kana nukuyanisia mawadho alama na adhanie kwa enendi ibinda ya uteti. Daniel Mwongela ni watumba nisia ingewa. Munini wa gavana Musakwe kauntini ya Masaku Francis Mwangangi danena kavindani kala wavika cha dhini cha udhaidi kanisani wa Katoliki wa Ikalasa ni waelesea kana ni vailite kwithiwa na ngwatanio muno bindani mathina ala manokiletina wa mausungio mausumbi kutangaswa ndenda ene ndi kuendea na kwithiwa na umisio vala waelesea kana kotini elite une wa uthei wa uthukuma wia wayo. Tudumishe amani, tudumishe uwiano. Tukiendelea kungoja maneno ya azimio kule Supreme Court, najua haki itatendeka kule na uamuzi ule utatokea pale, na niko na furaha sana kwa sababu viongozi wetu wamesema wataenda kotini na ule uamuzi utatokea pale watatii. That is the way to go. We need to grow our democracy, ya kwamba mshindi ashinde, nikiwa sijarithika niende kotini, nikienda kotini koti kuwe ni koti ya haki na Wakenya waone ile jambo limetokea pale ni la haki kweli, na kila mtu amini na tusonge mbele. Hiyo ndio watu wakuwe na ile imani ya judicially, wakuwe na imani ya yale matokeo yatatokea kule na tuweze kuendelea, kwa sababu inji wanga zinaanguka milengo mmoja wa kisiasa, ukisema huu mwingine unasema huu, na wakienda kotini wanajua hawatapata haki. Ikiwa hawatapata haki, hiyo haki itapatikana kupitia kwa mafurugano nini, lakini wakati huu nashukuru viongozi wetu sana na ni wasi wa Kenya kwa mara nyingine, tafadhalini tudumishe amani, tudumishe uwiano kama nchi na tuendelee mbele. Ingi Mwangangi ni wakosoa vanene amwe matiri ala mambisho uthama kuma ngwatanioni ya Azimio na kuthi kwa Kenya Kwanza ndaelesea kana uzuni wonanio wa kosa muungamo mundumu na tibisa musio kwa enende ala manasa kuya atongo yasu. Atongo yala mambe yo semba nemea mwikuka tene kai kwendo kuka na dine we bandu mukulilie enende ala mamusakuye kana kukuka ni umini kula kwazwa na matatanda au atongo imaitu tafadhali no uzio kunenga nenda ya iye mbwa mathango magwikite Raila na Kalonzo na Martha Karua na onambewe kwanieta na yake wakotine ona ine zo zilo ni wambe iyo kuka, lakini inge nengo maelewa ainge mo tamweteze oba ukamba witu na alam matiye moya kaunti ya ito ya Masako ya thala pyo ithita administration toketa thoko mando mama Masako, lakini ne yote mea mwikembwe muneka nisono muneka nise Masako na in case of anything tiambie ona inge mukugete musiogete ba usini motongwe utena musimamo na kai ndobothi ambaye ya mukamba kwa ndaya ikala iba laba ilete na ambaye ya mukamba we are united. Uneni undu kwa tomba ni muungami wa mea wa kauntini ya Masaku James Kadhili ulana akiwaelesekana itambewa kuthama kuma ngwatanioni mwa kuthingi yikuonane na mea ila yungami siama wakila wawetakana muteti atona uthama kuma ngwatanioni mwa itina kwetela kwa mithanthatu kindu kita freedom of association no with ukekaloba lo kwenda ukassociate na lo kwenda kwa uti tunaanza kwa ni wrong kwiko ndume kwika, lakini pe kindu kimana sainiana munene kutabia kita wa pre-election coalition tisawa sawa
ko witha una coalition endana nuenda umothingi wailonenga na notice ya mitha ndatu ku etha mundu nu kwambia uruka amanya kana kindu kiu kwika kiutee wa miao tundu etha imwandikanie mwasenye chama ki ngetha kwa Azimio coalition chama ki tuketha kwa Azimio coalition na uniungu yambi osemba uyase yunitha kwa UDA kuuni kutula miao na ukulio wa kwatani mungamio wa miao masakuni kwa siai ekaitithi andu manengete miao ndai ya na sindu sionthe ila andu maandike na thia masinenge ndai ya nikenda withia twika kitaa kuandika sindu na unitu yasia yue na ithangwa ina ithangu ni kindu andu manetikilanite na ikitikilite nthini wa miao wonthe ukavindane kala ene ndi maende na utuma metho mukwetela utu wa koti itina ngwatanio ya Azimio la umoja kuvika kotini angikwetela magavana wethwa kithitu na kwambisya wia. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kumava ikalasa kibaoni Mwala kauntini ya Masaku. Kabinda ka mulengo wa kiuteti wa Azimio One Kenya ubanie kuthikotini kuliana na mosungio ma kibila cha usumbi ala manaumiwe mwambioni wa chuma ki ni mwene kibila wanzama ya usakwani ya ABC Wafula Chebukati enendi na tongo ini maakulwa kuendea kululumilia muwo ulawithi twevombeeni kabinda na itina wa usakwani ni ukulwa ulawamwa ni atongo ikivavukanyo mandini ya Kikristo kauntini ya Makueni ibala inena matongewe ni musiaisia wa makanisa ma Redeemed Gospel Churches countini isu Dr. Japheth Munyao atongo yani makadhi ya itambia ya ndongoi sia kiuteti ilasi uleana na mausungio ma usakwani kutumia mitalatala ila ya ilite ya kuthikotini lamenda mubea wa koti 10 utuwa aki kwa makwani ala meubikwa mbewo. Kennedy Mulinge ni mwandiki witwa Mauvoo. Ni itino kutongo isemboyo sia uthaithi makanisa ni mo valatongo ama ndini ya Kikristo makwatieni ya kutavanya uvo musio wa NND kuendea kululumilia muo valaitongo isa kutavanya uvo musiesi wa makanisa ma Redeemed Gospel Churches County ya Makueni Ndakitali Japheth Munyao wenda ate imame lengo ilinene ya kiutetiva Kenya Azimio One Kenya Alliance na Kenya Kwanza makikamia maoneni matona kuthile cha sindanimo kana kune ya ngwithoko kana ngwamba ithe NND onthe kila bandu alama katika UDA na Azimio na siama ile ingi ithi NND twithi wina kindu kimwe kana Kenya ne ito na ni nene mbeange wa mundu na kwa ithu twikali kindu gitwa Mauvoo na yuenda ni anesa na nengo kulia muno andu mamuika na indo ingi alama siasa alama nena ande dosia kwingia ni sia na kuete kithitha ngewasia kuthekea alangi na ngewasia tumwe withie umwe katete kunena tunenge mundu la wabita ndaiya na kola wa baluka inengwe ndaiya na iwa isuji unsuccessful attempt ti failure kana loss valaika thie tambia NND na tongo ikolulumilia muo kavinani ka usakwani na itina wakumwa ka mausungio mamuthia ma usakwani Munyao wakwati na tongo angi kukathie tambia ndongo ya Azimio Raila Odinga kuwetata ukwatia mawalanyo alame katiba ni makuliana na mausungio makivila cho usumbe kusila kuthikotini valamenda tongo ana ate mamilengo kifuthokonye ya kiutetiva Kenya kwitikela utuwa muthia wa koti ondela munethiwe mwi katika nubani na kula sia makwenda mwikemene kana mone munaisi ngaiye na mubango nenu na ngaiya mwetie nthinu pe mubango kwou nayo alama utwa atazimio ndeto sio kotini okela koti katwe nayo ithi Kenyans ithionthe NND twitikala nina kiu tondu maundu ane maendie kotini ekaitwa tutie koti kamwe na ni boya muno na koti kamwe kindu kila kimana ni kana nthino ito yende na Mauvoo ikune kila ikindu kila kitawa cha haki maundu mekige katika huo na ithi tukatunge kila tukwata tutashukuru Mungu kwa kila kibo koti mina maundu ana metoki ni kwithiwa kila muno kwenda kila yake na kila koti ikuamua itukwiti kila ithi tandu ma Kenya
ukulio uyuma kwa muteti ulo kutangaza musindi wa mutheki vilani kicha president na alama na sindi vilani ilengi kukethanya na kwitikila kuthukuma imwe na alama na sindi we alama betie ketheni na alama tana bita ithoi ona batondeka umbano wa kuciokienia kwacia kutungiania kwacia congratulations pongezi kula cia gunesia nie cia gwiteneana kethania hii na nundu Kenya ni nene endeni inesa na kolo betie mukwate imbau nikenda athukume enenthi na kwenda kuciokula kukwendeka kondwo nyibani kukiania ala onde monasa kuiwe kwarana na muthukume imwe na twake ndi wa Kenya nikana thi no wibo ndukethi wengi kana ndukaende na kwithi webo nundu mwamino kwatana nimo manaleu kauma ba nimo kamana mauta bakauma ba mathe kila kindu chonde vala mutongo wa ngwatanio ya Azimio oka Raila Odinga hena kufikia sana nasia wa kwambililio uwa matuku miongoli na ili kuthacha ikwani ya kuliana na mausungio maki vila cha usumbe kwa nele kwithukiwa na kutua nthini wa kilungu cha methene 14 ukulio umwa kuolo kwesa kutangaswa musindi kwisila koti kululumilia mausungio manzama ya IBC makutangasa William Ruto ta musindi kana kunenga na molo tokosa kuwa ni unge kutoiwa nthini wa ilungu ya methena miongo thanthatu kwikithia kana ni wathinikia thina wa kwambata kwa ngalama mikaleva Kenya ene nthini mathinite ta muno muno ngaliko yo kamba ni kwina umu na nza na nengukulio na serikali nundu kwa serikali twikwaza ndigwo yozi sio kamba ni kwina nza mbingi siana thi skulu pateleu itinda pateleu yino ka pateleu na ya mukaonisi ite kaleu kamwe nengukulya kwitho na subsidy kuma serikali ni kwa munamuno kambani nikana wize kwithia maisha ni mololo ya mwene nthi na president ulo kukwatila usukani wa kutongwe cia nthi na akayu eke katika investment katika akiwu food security na kukile uchumi nundu andu mamuika nikenda nthi yende ino kwati na yina siru cia kwitethia Delivoti ya Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga Tuyende ya musiaisia ni kana itina wa ngwatanio ya kiuteti ya Azimio One Kenya kuleana na mausungio makibila cha usumbi alama na nengariwe ni nzama ya usakwani na mipaka ya BC na kuweta ni kuthacha ikwani kotini munene wa Supreme kuleana na usindi wa munini wa Musumbi Ruto dongo ini cia kulwa kuya ibadhukanio cia uteti ute na kukwatiania na ndongo cia Kenya kwanza mate kuthacha ikwani kotini na kunena ni cia maundu makutwa cia nthi ya Kenya nambe na kuyanisia maundu ala manethi twe mayatha na kulakwi enenthi kabindani ka kwikunia malebe uwanenwa ni mutabania wa kanisa wa Maximum Miracle Center musini wa Kitui Apostle Jacob Chalo na balawa wetangusanisi wakati wa atongoi yulu wa miungamo ya kiuteti ni mwisho munene wa kuwania nthi ya Kenya na unenania wa Mauvoo ni wailite kuthingililwa mbe wa kuthacha ikoani kotini. Onesmus Chalo nukutuelezea Ngwatani ya kiuteti Azimio One Kenya Alliance ile tongwa ni Raila Odinga na ale mausungio makivila cha usumbi alama na nenganwe nenza monywe na mibaka IBC kwisila mwene kivila wa Wafula Chebukati na kueta nime kuthache kwani kotini kulea na mausungio asu yune yakulwa kutoa isionenya na ndongo isia ngwatani ya Kenya kwanza na ile na tangazo yatena Cynthia Maseba makivila cha usumbi na kukwatiania ya kwa Mauvoo mate kuthi kotini kindu kila kitonya kueta mwani kobandhi ya Kenya ukule uwe mwene mutabanyo wa kanisa wa Maximum Miracle Center musini wa Kitui Apostle Jacob Chalo balaine na Mutongo TV tina wachathi chotha ithi wa wetakana ivinda ii atongo inimele kwambia maundo ma kuthukuma mwene nthi na kuia vasa ngusanisio sio tongo ii balawa makuli ateti ala mateneaniwa ni mausungio wa monyumbani kutwa isio nenanya mate kuthi kotini kwa kila waweta ona kwithia kotini na kianda cha kunenga no tuya kuyana na ukusu ula wathacho kotini vena vata wateti kukwatiania kwanzia sia Mauvoo nikenda kupetanga nthi ii na mwani kolotonya kuete kimena kati wa NMB na takanisa tujazia ona vai maana makuthi kotini maana ala mevo ni makwikala mesa nemwe tujadiliane Laila Amolo honorable mujadiliane na Mr. William Ruto musumbi musakwe nikana nzino yitu yende nambe na ngai akimwathima ningukulia Mauvoo wende kwithwa wipo lakini metumia nzia ila yailite ya kumanza usungio wa kila makwenda kithwe ngalikwela me
kana kila makumanza nikenda metho meyani chalo nwaweta NMB ingine maendeana kuvinyika vanene kumana ngalama sia mikalila siendeana kwambata na yu atongo yalama na nyuvuende maile kwekia ngovya siya wena kwambese kuthukuma mwene nthi ayenda chambe mokita na ngalama sia mikalile ila siendeana kwambata muno ndi waitu nena andu ma Kenya makidete kutsua nondo mutu weyolo onola tunarabazio wayana ndwigwa mutu weyolo ona ndu kuonekaneza kula mauta meyolo ngukulia viongozi ano eli Honorable Laila Odinga na Mutsumbi Musakwe William Ruto mukwateane bamwe mwikale nzimesane mwe na mwekala nzimesane mwe mukwateane na nzino tuchendesya nambe nundu kila mundu ona no atongozie bakenye onate Mutsumbi na maundu makidwa mesa wasawa onewe vanake mwene kivila nzama yonywana mivaka IBC ofula chebukati nwakula kutwa isionene na maofisa manzama isu na alama nona netie kwa nike bindani yonyuvani na kwa matungia na kuthukuma kwava mwene kenda mwene nthi aendene kwithia na mwikio na nzama iyo nyuvani na mivaka uyu keti na maofisa ana manzama isu kueta tamata nane ngwa mwanya wa kuthima mosungio mamuthia makivila chosumbi ni mwene kivila wa nzama iyo wafula chebukati yumotavanya mwenda wafula chebukati kumina ngusanisio isu ikaeta mwaniko vandi ya Kenya na katika kwanika kwa anduma chebukati no kwete thina munene muno pandi ya itu ya Kenya nundu wachao nundu ila tukuiwa anona neo mangaliko ya chebukati machazia kune kuthuku kwina ithwa kwile nesa na mengaliko ya chebukati no bete waniku munene na bachete thina munene katika andino itu ya Kenya kila ndona kunena ndona kwa chebukati ona kukulia wite andumaku ala andumaku alone thea wanamo nano ano mana anikie ngalikwela amana anikie na mane na kindu kingi tofauti na kilo nanenie umete munene namo na balaba to makwithwa panena kubitukana mutome kumina kubitukana kou kwanzia yenu undula a Kenya mana mwikite na undula mwe kidhitu mwasia kana mukathukuma na uwo na mukathukuma na umelu kuche bukati wita andu maku unene namo nikana mumine ibathukanio cienu thino ya Kenya itome kuboa thino ya Kenya ndikethwe ina thina na mwatete alama tanavikia na kukwata mwanya wa tongo ivila nikivathukanya ni lama no kitiani makule kwetikila na otio wa NND na kukwatiania na alama na nyuvio myanya nikivathukanya wa tongo nikienda kutethia sisio kukwata maendeo kula sio cia lea kwana weza kwitha mena abikia kusakuwa ni enenzi ngaliko siombe kuma MCA mpaka senator mpaka ngaliko siombe ningu makulia nundu ona mone atongoi na manenda utongosya na no matongoi syandu ningu makulia na momethwe na subira momesie nundu 2027 yobo lakini kwa oi makithwa na Mauvoo na mekethwa na mesilia mathuku makuthi kotini kilevinda nindu kuthi kotini kilevinda imaanisha kana mwene nzinu kwisa kwikalanga muno akisa kuthukumwa ingine nzama iyo nyumbani na mivaka IBC ni akulo kutwa isio nyumbani munini kauntini ya Mombasa na ila Kakamega na ilioni mbunge kivathukanyo kivo chake twerulo kwikilia nyumbani usu ni watu iwa kwa metukile tonyekana didi vote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus cha Bishop Robert Mutemi wa Global Visions Churches of Kenya ni wakulia Mutsumbi Musakwe William Ruto kuthukuma a Kenya onthe kwa wiananu aiweta kana kiuni kiutuma kwithiwa na Mauvoo ba Kenya ani na kanisani wa GVC tathini ta kung'aigwa ndebe ngaliko cia mwingi kwa atabania 10 lina musangi nukutuelezea onena na kamemeka kanisani wa Global Vision Church of Ongewa mwingi kavindani kaetwa isiseso ya kuitikisia mauta thukumi manga ye kumikutuika mapasta ba Global Vision Church mwingi town and quarter yitu ya makanisa maitu on the man global vinda ye omunde tu ina chathi kinene cha kuitikisia mauta mapasta 10 matuika thukumi manga yi alama uthukuma makanisa ni meki wathukanyo na meutwa ya uvo ona kuvikia kuma aluchanda wa Kenya uwo ndetwe kanikenda uwo ya wangai uwo langi elicha nundu kwithitwa makanisani na thina nundu wa andu kwiyukile na kwitwikile mavasta
umundi akwitwikira pastor one aitwika boso auke aitwika kimbisho ithe tikwendo tienda andu meane okavola o step kwa step matwike kilanga yukwenda matwikiria. Bishop Robert Mutemini wa kadhi ya Kenya kwa kutoa isi usakuani una Mauvoo makule maende kululumilia Mauvoo uovu mwana kukadhi ya nzama ya nyuvani na mevaka IBC kwa kutoa isi unyuvani una udhei. Sa ila sinabiti isi ya Kenya undu wambe ni utungia a Kenya onde muvea nundu wa ukuna kula kwanza ya Mauvoo na siya kunwa kwanza ya udheini kila mundu asya esie undu kula siya kunwa undu siya talwa na undu siya okotangazo ona kauku ya mama kwasya sinatangaziwe nai indi muvea wala tuena uo munene ni kwithia kila mundu anai nebuso ya usioza wala sinakiawa na kwitalia na kumanya undu sinaeleketa maundu alangi tutiani sina koti etha imeuthi kotine koti ikaamua lakini andu ma Kenya tuikamenane nundu wa mundu unumanza wia otona mutapise beni andu ma siasa vile ya kula metha maimanza wia na ndo ile kukitea mundu unumanza wia waile kumwethikisya nithandu na munewia etele ibinda ila ingi ukamunenge. Bishop ono wakule musumbe musakwe William Ruto vikie kumathuku ma Kenya vate kumavathula ukaetwe ni serikali ila tunyuvie ethi wa ikathukuma andu vate kivathukanio vate aini mangu niye na ama yangu nia watwika raisi wa Kenya tondu Ruto utwikie raisi waitu yune raisi wa alama na mukuniye na ni raisi wa alama tana mukunia kwa ande ozobya serikali yake ose andu kuma kilanga liko nikenda withie mbaisi ondesi ya Kenya nisiewa ye twina raisi waitu na ye ditutali twekwitha andu mekitumi na uwekika Mauvoo Kenya nuonekana ukavindanikana wakule musumbe musakwe avikia kuitho kithitwa kithekana ni wametana inenze na nzaila ikumbelete sio mbinge vande ya Kenya itina wambua kule kuonesa indi thina munene yulu ayua kwina nza silita isu mitukila batoneka siana sina nza ando imamena nza kuyena leu na ngalama ya thayo ya maisha yulu muno ona betololi wangi urinangalisie kautwawa kwa serikali la yokie ene vinda ibuthu yambie gwa mituki nikenda ishugulikie mathina ala mabine andu ma Kenya maundu alangi mekana namo baitu tuyine sa sia kwandanga tuyenda uthukumwa nundu tuyabine tuyenda ubinyukwa kuma mwingi kauntini ya Kitui ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Ngewaisu ya Lina Musangi yitunenga ebuso yingitu waseudhiumo wa andatika nini tukathibasa nitusiokithete. Musiaisi ya Mtongo TV ni mkwata chuma cha kukikiseo na mwena wako wa tinda nyasa. Yuli na uvocha kimunguni kitu cha tunenani. Kwa mungu bata akamena tena. Kaza timoni na umenedi. Na idea yake ila jinsi yo batu to a positive. Ika la kikiseo tega naeze. Nye ika kwenda. Nilala sema ni komemboleja yorua uzatu ni muhiyo na yumwe mwanda yumwe isekana ngo ya ndia nila yikalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi ime kutuma wedu wa moto waku tukamake dukendwe nansika ikalanthi tunenani na bodi kuma jana mpaka Desemba baada wana madhando ambao enda bijetu aneni na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada olawe ka isina wakota ndio siana sina tena ukeli ya mwana nuko na nyumba wemotabio ndepika umwe anekana etwe kama asito na wikara kina tudu kesi sana siku na trima na kamina nasio sina mawoni na misigo goya siku kusikono na mtukati wakati wa kuifanya siate ngumenda ya hili kwa stereotypes yake tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Mauvoo
wau maende maalukete na iwinda na nzebe. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uwiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwataniyo ya mukamba. Kote kaneza kumukunia ni mikwete indi nake yomboko wisi umunenga masitwa ni wisi undu kuandikite aibundi wakambyo leta nako kunika na kethaba nino nionge ukwetwa bundi wa earphones tunyamutu twetu soba watu anangika kukwata ni mikwete tasikiza tuni yaku vinyi ya star nyanya imwe ile star itatu noti nyanya hash. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongwete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nituita mawuki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauu angi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kuambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imonoti kenda kenda noti noti nyanya nyanya kana noti muonza nyanya noti muonza noti kenda kenda noti noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha musesia tuendanie imwe kana kaka mwili tu kachumwa kimwe nikethi weke kitwe kilasi ni kimwe skulu ni wa Kairuni wala wichogoria ni kaunti ya Tharaka Nithi kana kau na kalake Othayo konikie ni musungi umwe wa utuku ni wa kuamukia umunthe kwiana na mutumia wa ndua wa kisio kimutembei kirauni ni kana kau kethiwe yulu wa kibila cha desk kilasi ni kimwe. Kennedy Mulinge ni watumbani siaingewa kaukenge kaka chumwa kimwe kaka mwili tu kethiwe ke kitu kilasini cha skulu wa musingi wa Kairuni hulawe kaunti ya Tharaka Nithi wathanthatu uwa matuku miongole mwandoni wa saa 4 ni musungi wa skulu o. Kuhusu huyu mtoto nilipigwa simu kitu kama saa 4 wa usiku, nikapigwa na chairman wa shule ati mtoto amepatikana kwa class, naye alijulishwa na watchman. Nikaenda hapo tukaona sasa the best thing to do ni huyu mtoto nikuje naye, nikaongea na bibi yangu na akakubalia nikuje na mtoto na tukalala na mtoto vizuri. Asubuhi tukajulisha the authorities, nikaambia chief amekuja na kwa hivi sasa tunataka kwenda kuandikisha statement kwa polisi. Kwiana na mutumia wa ndwa wotu uwa Kairuni Mr. Mutembei nikanakana kakethiwe kakometwe kivila ni kimwe cha mathiwa na valet no akone wovo kwisilanzia ya simu usembie skulu ni una kukethia moko ni mamusungi u na vala na akio koneye moka wake simu na itina muosaka naka na kukatwa musie. Nataka kusema asubuhi tuko na masikitiko sababu nilipigiwa simu na mzee wa kijiji Mutembei Kiraun akaniarifu kwamba kuna mtoto alipatikana katika darasa Kairuni Primary School akiwa ameachwa hapo, na alizishwa habari hiyo na watchman bwana Kithenji, ambaye sasa baada ya kunipigia simu asubuhi ya leo nimefanya ima nikafika kwake kwa boma na nikakuta kuna mtoto wa umri wa kama wiki moja.
Valaina ni akeko ki mukawa mutumia o andwa kwa isito Pamela Mutembei na kia uwetie tina wakosa ka ukengekana kala wima wako wa mwe huteina dhina tamainde ye nakoka suvia indi oyuni maende kukwata omu kuka suvia mesingi ni akukane ngaleu kumana na kia tatona kukonja na oingi kuthinekia mavata angi. Usiku wa jana ndio kitu saa 4:30 ya usiku, mzee wangu alinipigia simu kuniuliza kama tunaweza kaa na mtoto mdogo mwenye alikuwa ameachwa na mama yake kwa darasa kwa shule primary school yenye iko karibu ya Kaironi. Mtoto alikuwa amelazwa juu ya loka. Na mimi nikaona haina haja mtoto innocent kulala kwa class, nikamkubalia tukalala na mtoto, tukalala vyema. Alilala, alikuwa ilibidi kwanza nimtunze kama mtoto, nikamwangalia kama amekojoa, mtoto nikaona ako sawa, nikambadilisha na tukalala vyema na mtoto. Ilipofika saa 9 ya usiku mtoto akaamuka akitaka kunyonya. Na mimi nilikuwa mzee wangu alikuwa amemletea maziwa, nikampea maziwa akakunywa vyema. Valaki tumineke aile mutumia wandwa Mr. Mutembei na mukawa ke Pamela Mutembei menda mwene mwana okwe yumelia na kumuosa nikana aike kuthineka vala kufikia kuandika kwa ukewa u aile madhani kuna livoti ya kiko kiki seseni chavu lisi cha Chogoria na ngima iko na livoti moviani wa kuthinekia sikota i kauntine iya Tharaka-Nithi nikanako kwa udheu wondo wa kuthinekia vata u. Na saa hii ningetaka tu kuambia kwamba tunaenda mpaka Chogole Police Station tuandikishe hiyo ripoti, na baadaye nitapigia anayesimamia Child Welfare Society Tharaka-Nithi County ambaye atatuwezesha kufanya mipango ya vile huyo mtoto ataweza kushughulikiwa. Unajua ni ngumu sana kukaa na mtoto ambaye ana umri wa kunyonya. Kwa hivyo saa ningetoa wito kwa mama, hata kama alikuwa ameacha huyo mtoto kwa namna hii ama ingine, ajitokeze ili aweze kuchukua mtoto wake, aendelee kumnyonyesha ili aweze kukua akiwa na afya mzuri. Na kama mama yake ako kweli na huruma ya mama, asikie huruma ya mtoto wake, amkujie, ama kwa sababu tunaenda kwa polisi, akipata hiyo habari asifuuze achukue mtoto. Na tumemsamea kwa sababu tunajua mashida ni mingi, lakini hakuna shida kubwa kama kuacha mtoto wako kwa shida, kwa sababu sasa hakuna mtu mwingine anaweza nyonyesha huyu mtoto isipokuwa wewe mama yake. Tafadhali, mtoto kama ni wako, mtoto ni innocent kabisa, kujia mtoto umlee. Ndini wa ilungu ya mika utamevetu siko siato kenge kutiwa na tungi kwa sitheto sikinita muno va Kenya. Ken Mulinge, Mutongoi TV. Ni wailuki na andu cha kuthinikia mabata ma andu ala me mamutha ma mwanya kika kunikilwa nesa thini wa utongo imwe usilikalini cia mutiuko o vamwe na silikali nene na kubeta monyungu nyesio ala methi twekati wa andu ala me mamutha ma mwanya kana maibikia wani utethio na muno alame isio ni sianduani na uni kuyana na amwema enendi ala matongo cia ngwatanio cia andu me mamutha ma mwanya kuma isio ni cia Kangundo na Matungulu maiweta ta mailwe ukwata ukwatu ambao onamo thini wa ngwatanio cio ila imakona nacia na kutwaisia maundu kauta makumatethia. Boni Mutisia na mwandiki witu wa Mauvoo. Waneo mwakati wako ni makura ame mamutha me mwanya kuma isinisa Kangundo na Matungulu ni mendekethia silikali kwithu imalilikana maiweta tavena maunyungu nisio maingi kukonya mukulilikanwa na kunewa mautethio kuma silikali nenenela ya kaunti na kwenda umanyakana vema walanyo methe wamekitwa kati wo kwisila tongo inela mavikia na usakwa. Nitwithitwe twina ikundi na government ya Masaku nithite itutengete muno nundu wa kwintha wana tukwaranite ikundi tuitethekana na maundwala twailite ni kutethekana mo andwala twithaa tunuvite zini wa malelu nimeitwe matusovesie
malelu with disability na wheelchair disability na weight gain nwa manondulo tona kwe subia lelu ni, lakini kiume tekia advantage kana disability nime kwenda sindu isu nimendekethia atongo yonthe alama vikiye no kwata ivila na metho mailika utongo ini na kumathukuma metho maisisia na kuthoima inandu ila sivathiwe ame mamuthame mwanya kilalo ni kinene cha kwikithia kana mainolwa kana kutiwa isioni cia ndwane matetethie naendi etha ni kutonyeka ithi andwa me mamutha me mwanya wiko thao lilikanwa na etupoya muno ila serikali ukambanjeti yao ikaeka kula wanithi nondu ithi te mathina maingi na tute atwike ikutheta nitwanama ni maweta kana methitu na mathina maingi na kini kivikia na utuma wa matalilikanwa na kwethwa misioni cia ndwani na vyatongo ila mavikia na umavingi ya metho na kuleo vikia na ukwata mautethio kivathukanyo ila mavikia na ukwata ngewa kana nzeke ve maundu ila maile kwithwa maikwa na tongo hii kwenda ni kutute mugende mwendo tutethesya no mwikali na mutetethesya ni kana kwisela wanaitu nitathimika na ngainda mwathima mutulikana mwalika kivilani tiviki ya kutetheka nondu twiandu utalangi indi tukuthakuza na mathina tuteumanyikana na tia kunima kura tandu alangi kwa serikali echizie mapata maitu yu nimendekethia ngwatano ila sio masovete kana makundi maundu ala mavuthame mwanya na makwithiwa maitumika o kwanza ila sielete na kumakwata maunthini wa maundu ala methiwa matwaisi nthini wa ngwatanio isio kwikithana ni matetheka na ivinda yothi na mana nthini wa maundu ala maende na utethia maki vamwe ni miradi ila twitha tuyenda ni twitha tuyenda kuithia nguku na kupanda miti. For example, kikundi cha Carbon Self-Help Group nikithia na withia wa nguku nini tubanda miti tukabuia nini tuona tuitetheka so nitukule government ila yukite twakwatana ta CBOs matutethesye muno na incubators yani sindu cia kwithu kumateithia disability ni kana twikatengeme andu angi Mutongo TV kuma wa kaundi